Hola, cinquè. Comencem avui una sessió més de càlcul mental. Preparats? Som-hi! 400 per 4. Penso. Preparo. Mostro. 401 per 4. Penso. Preparo. Mostro. 300 a dividir entre 75. Penso. Preparo. Mostro. 3.000 a dividir entre 75. Penso. Preparo. Mostro. 30 a dividir entre 75. Penso. Preparo. Mostro. He ordenat un calaix i de 25 revistes que hi tenia, només n'he deixat 15. Quantes n'he llançat? Penso. Preparo. Mostro. Cada setmana vaig a visitar els meus avis 4 vegades. Quantes vegades hi vaig en un mes? Penso. Preparo. Mostro. La Raquel em dona 2 galetes i mitja i la meva àvia me'n dona el doble. Quantes galetes tinc? Penso. Preparo. Mostro. I fins aquí la sessió d'avui. Ens veiem demà.